atolotry ny rimazo anao torakey hitanao ny alatsinainy ka hatramin'izy ma ary misy eo nandrisy ny herinandro isaky ny asabotsy Black Friday chez Telma. Ce vendredi 25 novembre, profitez de moins 10% jusqu'à moins 50% de remise sur les téléphones, les smartphones et la Mi-Fi Telma. Rendez-vous vite en Telma Shop. Yes! Yes! Biasa ni, sorry tadi Kari! Masuk. Mana ni? Jangan lah. Jangan lari. Inna sawah sunlah tiaw. In. Hais. Abi jodoh tirin san. Reu. Adun fi reu. Macam mana? Reu langsung bawa. Reu macam mana? Ela tu misai ni. Hah? Misai lah. Kacau hari ni makan apa? BTB lula makan food leti. So ah. Si reu bola fel. Reu bola fel. Hirno afaka denrai. Azunlah. Iya. Kato fen peyu. Farat fenu. Azullah. Sista dia lagi saya sih tak diri aku saya tidak lagi pilih aja. Tidak lagi mesti. Tak ada pilar lagi macam tu je lo, lah pilar tidak mungkin pilar. Siapa pilar dah je lah. Jiwa tidak tadilah hitam lagi kan dia aja. Terlaki loh, pernah kan? Pikir lawi si siapa bono ni? Tidak itu biar yang lepas. Sekarang. Iya tadi tu. Oh tadi tak kau bawa lagi. Iya. Oh saya apa tu? Oh saya. Terus? Ah. Casa. Haleluya. Haleluya. Berdengar di Krismas sih. Siapa manonis Katolik Katolik yang manonis. Haleluya. 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 Kalian mesti sot-sotot.
L'association ZRT vous présente Zaza Rap Ties 2022, l'événement rap de l'année du 7 au 10 décembre au Palais des Sports et de la Culture Mamasne, avec comme invités internationaux Youssoufa, Nati, Bastaflex, Olkenry, Blacko, Chila, Gros Dash, It's Dia, X-Men, Noémie. Les billets sont disponibles sur le site official.com et dans nos points de vente. Violais Réo Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Itanotil, Turaki, la Tulci Nirimaj.